Hallo julle en welkom by Colored Goose Diaries. Yes julle, ek is so excited om saam met julle hierdie nuus te deel. Nee, ek is baie opgewonde om hierdie nuus saam met julle te deel. Ek en my chommy Chantal het ons eie podcast begin. Yes! Ons eie podcast. Julle, 'n paar mense het al op my TikTok gesê, "Mens, jy moet 'n podcast doen. Mens doen 'n podcast." Maar my nie julle geweet, ek en Chantal praat al van 2022 oor hierdie saak. Nee, kyk, ek is 2022 Texas toe. Toe het ek bietjie vir haar gaan kuier daar en ons wees as vriende natuurlik praat mos nou oor ons goals en ons doelwit en goed wat ons wil doen met ons platforms en al die goed. En toe ons nou terugkom Skotland toe, of ek kom terug Skotland toe altans, bel sy vir my en sy sê vir my, kyk, ek en my man het so 'n bietjie gechat en toe kom my man sê, hoekom doen julle nie 'n podcast nie? Sy sê, mens, wat dink jy daarvan? En ek is absoluut 100%, ek is 'n vriendin. Nee, kom ons doen dit. Ons doen dit. So ons is uiteindelik hier. Julle, the time is finally here that we can say we start our podcast. We are so excited to take you on this journey with us. It is exciting. I'm not going to lie, I'm a little bit nervous as well, but mostly excited. I am looking forward to going on this journey with you guys. This is a very new a new thing for us. It's a new platform. Everything is new. So we will be learning a lot as we go and we'll be growing throughout this process. So please do be patient with us, but we do invite you, please come on this amazing journey with us, because the purpose of this is, what we want to do is we want to share our lived experiences with you. Ons wil saam julle deel goed wat ons werklik deurgegaan het, goed wat ons werklik ervaar het. Dit so op so 'n manier leer julle vir ons beter ken, maar weet julle wat nee, ons kan dan ook van mekaar leer. Dalk vertel ek 'n storie van iets wat met my gebeur het en jy luister en jy kan sê, oh my goodness, ek kan identify met dit. Ek het al deur dit gegaan, of ek is besig om deur dit te gaan en nou kan jy dalk bemoediging kry uit dit uit, jy kan inspirasie kry uit dit uit en ons kan van mekaar leer. So wat was mense reaksie en wat het sy gedoen om vir haar daardie situasie uit te kry? Miskien is daar iets wat ons van mekaar kan leer, en as ons van mekaar kan leer nie, dan kan ons mos saam groei. En ek dink as hoe meer ons deel, hoe meer kan ons van mekaar leer en van mekaar inspirasie wees. So ja, julle, kom asseblief saam met ons op hierdie Colored Goose Diaries journey. Ons het 'n e-posadres waar julle natuurlik vir ons kan kontak. Julle kan 'n e-posie vir ons stuur. Julle kan enige vragies vra. Maar nou nie te persoonlik wees nie, né? En dan natuurlik kan julle vir ons comments of net goed wat julle wil weet, of dalk topics wat julle wil hê ons moet oor praat, kan julle dalk vir ons stuur. Ons gaan al ons episodes gaan op YouTube wees. Julle kan daar subscribe. So please do subscribe to our YouTube channel, Colored Goose Diaries, and it's Colored Goose met 'n K, so with a K. So ja, kom asseblief saam met ons op hierdie journey, julle. Dit gaan exciting wees. Yes, en ons het natuurlik ook 'n TikTok account waar julle vir ons kan kontak. Maar ja, kom ek stel so 'n bietjie myself ook bietjie voor. Vir die wat nou nie vir my ken nie, my naam is Merel. Ek is 'n Suid-Afrikaner en ek bly in Scotland. I have been living in Scotland for about just over 16 years now. I married my very own Jamie Fraser. I know the Outlander fans will know what I'm referring to, or who I'm referring to rather. So yeah, I'm a mom of 2 boys. I've got sons, rugby crazy sons, of course. I love that. And yeah, my kids are really my inspiration and the reason why I do what I do. They really push me and they inspire me every single day. And yeah, I'm so proud of my little family that my husband and I have built. On my TikTok, I share lots of story times with you, again about life experiences and things that I've been through, but also vlogs about our life in Scotland, just little experiences, going to the rugby, traveling through Europe, traveling through Scotland and the rest of the UK. So ja, julle,
Ek is 'n plattelandse meisie. Eerste 5 jaar van my lewe in die bos gespandeer of daar groot geword. Maar natuurlik konsider ek myself mos 'n honorary Cape Townian, nee. Ek wil net vir julle hierdie storie vertel. Ek sien so baie mense nie wat jokes maak van hulle ouers en hoe hulle ouers by die skool gekom het. Hulle ouers vertel, back in the day het ek oor die berge gehardloop en die riviere geswem en hulle diere het my gejaag. Now you can stop making fun of them because that's true. No, that is true. It is absolutely true for me. Let me tell you. So, the first 5 years of my life, we literally lived in the forest. It was a tiny little village in the forest. Nou, ek weet nou nie of ek kan sê dit is nie Knysna bos nie. Ek kan nie onthou wat hulle nou wat dit geklassifieer is nie, maar dit is buitekant Plet, so tussen Plet en Knysna. Het ons letterlik in die bos gebly. Julle, nee. En ons moes, like, we had to take the shortcut to get to school because it was very, very far from where we lived to get to school. And so we literally had to take a shortcut and cut through the middle of the forest to get to school. And we obviously, being in South Africa, we did have to look out for venomous snakes and we also had to listen for elephants en ook ander diere. So ja, julle kan maar nou op jokes maak van julle ouers, want ek het daar deur gegaan en moet nou nie vir my kom tannie of auntie kom sê nie, asseblief. Nee? Maar julle, ek is 'n trotse meisie, ek is trots op waar ek vandaan kom, trotse Suid-Afrikaner. Ek het al vir julle gesê, ek is 'n lokasiekind, ek is nie skaam om na myself te verwys as 'n lokasiekind, ek voel die lokasie en die mense, elke liewe mens het vir my geraak op hulle eie unieke manier en was op hulle eie unieke manier 'n inspirasie vir my. Ek is baie excited en opgewonde om julle op hierdie journey saam met ons te vat. Ek wil nou nie te veel sê en te veel van myself vertel nie, want dis mos nou hoekom ons die podcast doen. Hierdie vir my, podcast will cut across cultures. Ek dink dat so baie van ons, maak nie saak waar ons vandaan kom of wat ons agtergrond is. Ek dink we will have many shared experiences that we will have, or there will be many lived experiences that we'll have. There'll be so many similarities and things that we'll be able to identify with when you hear the stories, Chantal's story, my story, and the things that we've been through. So again, please do come on this journey with us. We are so excited to be sharing this with you. Ek is baie geëerd om op hierdie journey te gaan saam met een van my closest vriende. Sharing this journey with her is nothing less than an honor, and I am also honored and excited to be taking you guys along for the ride with us. Is the tape rolling? Yes, the tape is rolling. Oogjes aan, follow to not. Welcome to Calico's Diaries, guys. Ek kan nie sien so nog met die brille nie, is so as 5 for my, but we move, no? Ek is die ander Calico's in Calico's Diaries. Ek gaan nie belang praat nie, want Merel het klaar, for the most part, alles ge-explain. Julle weet mos, Tygo's kan 'n hond uit 'n bos uit praat, no? But nonetheless, that is why I love her. Ek wil net myself introduce. Ek wil vir julle iets sê. Ek sal die my tyd buitekant gedoen het. Merel weg al die hele dag van my om die video te stuur. Party Adidas voel. Hy val voel, hy groot voel in die Kaap. Hoekom maak hy voel so baie geraas, oggend, middag en aan? Wat skree hy voel so baie voor? Maar anyway, toe kom ek maar nou hierse, want ek het al weet nie hoeveel keer met tape gemaak het, en elke keer hoor jy net hy Adidas voel. En ek weet ek sê dit verkeerd, so don't come for me, né? That is what ek het sê. My name is Chantal, and I hail from the Cape Flats. En moenie vir my sê die Cape Flats is groot nie. Ek is van oral van die Cape Flats. I am a product of the Cape Flats. You guys, in future episodes, you'll hear a lot more about myself and growing up. Julle sal sien, ek is 'n ouma se kind. Ek wil net vir julle wys, dit was my ouma se voorskoot, my ouma se skirtjie, en ja, representing. En moenie worry van die gat nie, dit was nie my ouma wat die gat is, was ek van dit stryk. But anyway, so I have lived in a few different countries, and
in future episodes, we'll talk about our journeys and everything that we've learned abroad. And not just about our lives abroad, but also growing up in South Africa. When I met Merel, waarom laat ek sommer weer dit vertel? Toe Merel my kom visit in Amerika. En toe as my man dom was toe hy uitvind, het ek het nog nooit van Merel gemeet in real life. Want dit was die eerste keer wat ek van Merel meet. Want hy het gedink ek en Merel is vriende van skooltyd van jare af. Toe hy ons praat en hoe hy ons gevisit met mekaar. But anyway, so when we met and we started talking, we learned that it's so much shared experiences. Although ek in die Kaapstad groot geword het en Merel daar plek in die bos soos hy sê, né, groot geword. Ons upbringing was amper dieselfde gewees. So ja, ons gaan daar's baie stories. Julle weet mos Merel is 'n vlogger, né? So daar's baie stories wat ons moet vir julle gaan vertel. En ja, so kos kinders met Shanti en Mes. But yeah, guys, I'm also a mom of 2 boys. Ek moet opsê boys. Ek is 'n ma van 2 jong manne. My oudste ene is nou 24. Die babatjie is 17. And then I have 2 bonus sons. Hulle is al ook groot manne en die een het nou 'n seentjie. So as ek nou 'n glamour, 'n stief glamour, maar I mean sê nie stief nie. Ek sê bonus grandma. So ek is 'n bonus grandma. I am also married to a remarkable man, not a Jamie Fraser from Outlander. I do have my own ridder op 'n wit perd, Texas Ranger. Come on. Yes, you guys. So my journey abroad started in 1998. Maar die laaste 10 jaar het ek in Amerika gewoon. And yes, I have seen there's been a lot of comments on my TikTok videos asking me if I've moved back. And I was waiting to make this video to tell you guys, yes, I have moved back. And I actually met a couple of you at the stores and at the malls, and you've asked me how long am I staying? Is this forever? Ek het kom leer om te sê never say never. Because when I left in 98, I said I wasn't coming back. And I did. So 10 years ago when I moved to the US, I also said, oh, this is the last time I'm not coming back. En hier sê ek weer terug. Ek is maar nie baie lief vir Suid-Afrika, om die waarheid te sê. But I am so grateful for the opportunities that I've had going abroad. I always tell my children that I would want you guys to be citizens of the world. Don't just stay anchored in one place. There's so much beauty out there, and die beste way om mense te leer ken, kulture te leer ken, is om in die land te wees waar die is to go and experience those people's culture. So my boys were not born in South Africa, but we have lived here. Ek gaan nie te veel vertel because ek wil alles ons gaan alles in die episodes praat. And I think Merel mentioned that there are going to be times that we're going to laugh and we're going to cry. And I think that, and I hope that there is going to be a lot of healing. Part of this, the reason for the podcast for myself is this is a journey of healing. There's a lot to unpack. But mostly I just want us to have fun and just reminisce and also learn, because I think that we have a lot to share from our time abroad, and not just from our time abroad, but just as women in general. Ek is also say outie, but I think that we've all seen some things, and we've all been through some episodes, and I just feel that this will be such a good and healing journey. Ek het so gesê, ek gaan nie lang wees nie. Ek gaan net myself introduce. Want Merel is die een wat 'n hond het op sy pretty ekkie. But you guys, I love quotes, and I just want to end off with 2 quotes, if I may. The first one has a lot to do with my reasons for the podcast. It's because ek wil weer nie baie weggee nie,
there's going to be a lot to unpack, and I just think I have a story to share, and it's a healing journey. So it says, don't put a period with God, put a comma. Your story is not over. As long as you still have the pen in your hand, write another chapter. And then this one is for middle. A friend is someone who knows all about you and still loves you, and that is by Albert Hubbard. So, yes, guys, welcome to Kaliku's Diaries. We're so excited to have you on this journey, and ek weet nie hoe om te eindig nie. Ek net te sê baie welkom.